Amen. Okay. Mencari ni apa ni acu ke kaun awak yang Irail kan lebih. Papan. It's my desire to live for Jesus. It's my desire to live for Him. Oh, how and fail and brought in shame. It's my desire to live for Him. It's my desire. It's my desire to live for Jesus. It's my desire to live for Him. No heart can feel and brought in shame. It's my desire to live for Him. If you would see where Jesus brought me from and where I am today, you should know the reason why I love Him so. You can take this world, its world and riches. I don't need those things. It's my desire to live for Him. It's my desire to help someone today, someone who may have failed to see the way. I leave where I was. It's my desire to live for Him. Yes, Lord, it's my desire. It's my desire to help someone today, someone who may have failed to find a way. I too was once lost, but He found
kalanganin karusien mepil teutar kapingiyang kauno sa uchikin ranwach pwegi sapul mo kasante po na child Mour moni bilban taula nan dami bil kauno bata sa uchikwach ay bilman kabe seche isngay tay Rithner Ringlen karos bilgin wewe kuku ikin ngay men matalinim ikin kogosan po teka Honolulu kapingiyang coach pwegi opportunity watch me bil kechkiyong ye yan kakan bil kiyang chay sapul me masen sapul men coach masen me men kiyang child ban sang nan Pwungen Luke kira laut riyesak payu ira chikikayo lelisak riyaw Luke kira laut isak payu ira chikikayo lelisak riyaw moni ban bil wata kiyang chay sapul men kauna masen bil men tola cho yai kaping melon won ke melon sama chay coach pwegi esnga ken Mour me bil kolo kolo chay bil ka kayo pene pon perawach o bil tola cho bil yai kaping melon Irail administrator kan me bil ken kachanga paluwach paren kaunopadahr kalangan kiyang kauno sapul mo kasante po mail o bil kaping kiyang karusien me bil yang tuta pon life watch kilkilan life watch bil men nga chay kaping na bil wiya wasa me ay makit tay kostoy me bil so chaka parenta men bil men wiya han kiyan so mawach yan bil wiya ipek mak mo payen ka kan warong usa sapul men kauno masen eri wasan ka wait me kauno pata sa uchikwach aban sang na lukra law triyesak payu irichikichikew lelisak riyaw o ibang wata kayang child masani nin sohrahn and rahnen Santi liya ko sangkasang nan sangkalahng nin sousowo pwohtik pwohmwahu ko paren kaunopadahr
Reap diarada me takaio katapwursangehr ni ewen sousowo. Irail pedolong loale. Reap sohte kilangada ereksohn Kaun Sises. Irail sansaloh kesikesihnen wasao sesitamarepanuya. Ayech manaka priyamen bau morail. Minan liko pojaboch lingan o melengleng. Niyar masapwe katar kawalap o ichichiyak tiyang nanpwel. Manaka pako masani yung Irail. Tama kumail Raparapahki Mour Nan Pwungen Melahr kan. Sohte kechmech. Ekechin yasatar. Chamanda tame masani yung kumail. Niya kechkechere nan kalili. Nein-Aramas utan ban penglaren metipanakan o kalopula o pan yasata ni kasilun rahnen. Irail chamanda Sises supplement Sises masen ko. O puralasang ni sousowo. Reap kaire ki me ameno o meche ko koros song me uyawi yung Irail. Yech marendiya ko. Mary men maktala sohrahn o Mary inen Sames. Irail o ekeli me yang Irail me. Yang Irail me kaire ko wan paron ko tuan me pukach. Wan paron ko apuya ko rong pukach. Kosaya ben aramas saliel kay. Yei mere socho man kamela leke liya ko. So picture utaja changa sousowo o pedolong la. O socho mekoch me kilangada. Pues liko kaselel kocha me onon wasakis. Purala ni imo. Puriyamo ikitama uyawiyarach. Imen purang kapre kichay la irachikchik limaw. Non purang watakayang kichay na irachikchik limaw. Irachikchik limaw ko sa iya. Niyar masapwe katar kawalap o ichichiyak tiyang nanpwel. Manaka po ko masani yung Irail. Tama kumail Raparapahki Mour Nan Pwungen Melahr kan. Amen. Ayaw ralapin pongpongwat masani Raparapahki tama Mour Nan Pwungen Melahr. May menwatong chay suchukwach. Magchay ban check nan wasan kawait. Pugsaraw kasale yung child me. Irail lipukach. Ja, ni mensingen tuwe chepin week ye running Santi meweweki ran sarawi. Lipukach tamarawian an irachikichikeu kasale yung child me lipukach resangkata. Resangkata ni menseng o sangkalahng ni sousowo. Tama ka reta lipukach sangkata ni menseng pwegi. Wasan magchayban check nan wasan kawait. Lipukach resasang kiseli pwegi. Song yumer wiyawinan aramas kasampalamen me tuweje rekalopula ye Jesus. Jesus we aramas kasampalamen rere. Bo magchayban ka school gituan Nourin lipukach. Mia song yu me Jesus we ananaray Nour. Kareta lipukach re inanen Jesus we aramas kasampalamen amen rere. Ye karata wat makareta resangkata ni menseng ye. Klang ikamela me kecil aramas song yu makakin kasambal ki utan kapana nana kan kin sangkata po kan kaunopadahr ma tuwa je song yu makasocha kapan memer la unsa non punka porta ko wia po mga pilupuita teso esto yata me ko ma tuwa je me ko yu mo utan ke insana kasambal ki te utan wia me ko kasambal na no utan kapan nana kan Pirita mon tame kulok maka kosaneti yo pwede kan kosaneti en kan organize pwede songmo en kan ma kamela na me chay solang chay bilina no we ke pwede iban indaki achay le won coach ni achay ke ne won coach ke chay ke na challenge pirita ni mensang pirita ni mensang chay we achay le won coach pwede achay rano en mau chay ke sambal ke achay rano en kan smooth karatak chay na pirita ni mensang sangkata pagchailan ka kalata ma kaunomen pan kitina na chay mo itwa Nourin lipukach na nirachikachike pugsaraw masani maresangkata ni mensang prapan sangkalahng ni sousowo klang wasaja ko siya liya ko meweweki kahit en li chairman liya kay met
Jesus utan inanen impact na Irail Mour. Uyara mas kasampalagay na Irail Mour. Ima kareta na sangkata ni mensang. O puksaraw masani mar sangkata. Restyo sangkata aja poran sangkalah ni sousowo. Puksaraw masani mar rabid wa pwohtik pwohmwahu kaya. Kelang chay mambil cek mourin lipukat. Lipukat rabid yang kelang. Dahme Jesus go through ni yang so me kokolang kalopula kareta. Wasa aja kastala yung chay me. Lipukat reminan Irail me utan Irail Mour nan reminan pacho ap tami kasambal kinan Mourin lipukat pwegi chen ko through song kay me uya yung Jesus reminan Irail nin sensuat yet restil porta uya tama utar rakin apwen ko wiya pwe uya Irail chiyak ran sangkalahng ni sousowo kelang magchayman check mo nan Mourin lipukat uya Irail chiyak me Nein-Aramas menaban nela o serti rapan kinua le poran kolan keye ke paluar pwe ke powa entenon kota o kawela wasa I karape wach me lipukat sesang kisil pwegi rakasempal ke Jesus o resoche men kala ben Jesus en ola en postwatla hari pilwasan kawet pil masanime ni an so merapil sesang kola mo pil tuaje problem rapid sopai magchayman check nan mark ralaw tayo chik walu koti mark kawe me niyan so me lipukat sesang kola nin sousowo rapid punpunot ki is me pan katapwursangehr takaio ni yung sousowo palapalan takaio me kelang ko through song kay na Irail Mour rain sense what up yet bil song you bil pumpe me kasi yan isma pa hampir kisang takaio ni sousowo tu acara punpunot ki amen kami ala me pak chocho mele chay bilkin sopai achay Mour bil tu acha lipukat pak chocho chay bilkin men muya song you ong tatoken ko cha pil miya cha song you me bilkin pere ta bilkin song kin tu acha songen intertame ka songen wiya kebilkin punpunot ki song you me ya tu aja distract tama kapan wiyaw akin wiyawi pak jojo na chay mo Irail Mour ibil yang so bay song boy chamantan an par kit tuop par riekit an so me nan 2000 an so me isaw katar ki chalasen wiya kalok nan win mokil niyan so me kalo ko tongkich icha maybe piche sabengi ayaw sasabahan miye pa yan changalamas o chuwang ay no buen call ta benini ko yet tame isaw ko suya kelang makauna patang pani u kan miye ye wasao makauna pata arinian so mase lalerano kich kolar tuta bon so ton microchlor ki changai sang ton pe utan se changai yang se dusie isang nan kaptao yang ay ko mayor ngay so chakak mayor po ipunot ko wasay ban mi tuwe che ipunot ki song yume es choko nang yan punot ki aputan punot ki so chakak mayor po gi met wasapan mi ya mo manat pa monga niyan so mase dal wasao kesikesihnen mensang rahnen ni atlaler ton taka mogel manakap na paluto cho uti peitak ikokola ya intay ikokoto wasaj ako siya isma ko kokoto ra intay soche se kogita pelian sarang ya Rithner okay ainda kadang miya mapan pong kumaita ainda soche mapan pong kachata tanama watch ka ban kolong ala riban koti lang ay sumuwarat watch ka ban koti na iset ay bang preng wewa tongu pumailan ko to yang ala niyan so me alutila ki ngay kesikesihnen kilgilang tila wiban rapakis me sa yang ala imi socho puanta amenol pa luto beitak toro iko mai me ko gito sarawi ay ko seya me hey atano mi ola men menchuong sepit pangolang e karato niyan so sepit kesikesihnen cho wasao ola men ap koto indang gich me irong atam ko mai ko to wasa socho me mai ban mire kareta imi ko ton chung mai po numayo labalani yung ngay chay pot magan milala o mai ban ko to mi mere kelang tami pong gita wasat pwegi email sayro pak chochok chaygen punpunot ki song yume chay shana na punot ki ap chaygen distrang kita chaygen
punpunot ke karata apilkin pak chocho kun distract na chay tamak chay men kauno kun mawu chay no ya ni yan so me ya di pukatsi kokolani sousowo saraw masani mara punpunot ki isme pan kachapura sanchakai wachni sousowo mak chay ban chay rechik riyaw rechik riyaw kasala yung chay men yan so me re perlani sousowo kayong surprise ra kelang ya surprisen takaio katapwursangehr amen takaio katapwursangehr eri ime men prangka kalakakin komuyo ngai so chukwat tame keken punpunot kenanam norte tame keken kita puen distra kam ewen ko chemenindang moiten kauno kaiten am puka klang lipuka tra punpunot ki yamama na right pan kolo kaya kala ben Jesus pue ki lapalan takaio mimi wasao apuksaraw kasala yung China ni rechik riyaw ni yan sumara perla i kayon kopurya mo imara kelang takaio ko sangher takaio katapwursangehr ko chapalialar wasa pukat karusia na kelang makchay ban moitong kauno at unsa gana child more kauno ba na pali songkan karusia me tama ka ken punpunot ki kauno ban buko ime masaninan Isaiah ralaut demisak walu rechik kesikesihnen may chaban sa pungala pukan wayo ko siya me wherever God lead God will provide kareta wasa makauno malpe yang ugi apan provide tama kana na ime kaping gamorin lipukat ime kaping gamorin lipukat pwede niya sumarelel mo diarada me takaio sohrahn takaio sangkalahng niya sumarabil pedolong nan sousowo nan rechik silu puksaraw masani marabil niya sumara pedolong rabil kilang yo sangkalahng may surprise number yaw ra kelang kala ben Jesus so workach mo kapunga coach kalangan kiyang kaon pwegi wasan ka wait which kapingi yang kaon mo rin di pukach utan ikapingi yang kaon mo rin di pukach pwegi yeyi li pukach met chepin kilang tame wiyawi yasatan Christ puksaraw masani eri puksaraw bin masani me ni ay so mere pedolong wasao tama ra kelang ye lukuko o all riamen me ra kelang wasao me kesikesihnen wasao surprise number yaw kalaben Christ so mina sousowo amen I surprise number yaw ari bir puksaraw bir kasala yung chemen yan so mara kelang sambukat tama ra wiya ramasa paya kata irechik tayo ko siya me Irail sansaloh kesikesihnen wasao siya sa tama ra panuya ayach mana ka priyamen ba Mour Nan lugo pachapach dengan o Ringlen kelang wasa cha sangon kasala yung chain niyan so men lipo ka niyan so mer kokola ni sousowo utan tama Irail expect marapan kola o kelang kala ben Jesus wanon wasa puksaraw masani men niyan so mer lelni sousowo diarada me kala ben Jesus sewar kechmo puwe kita yasata kapingi yang kawan bukcail pungpongi ta acail coach yasata sangher mela di buka kaskas marapan kola kilang paluare wi wonon Irail kayedi apso ni Irail mo yasata o tame puksaraw masani mara ramasa puwe kita ya tame ramasa puwe kita puwe nanwasan kawai da kasala yung chain me niyan sumara kilang kala ben Jesus sa work mo ikamela me wasao wiya wasan wiya sousowo yu American wato Nein-Aramas mela pwede macheban check na rechik limao puksaraw masani me ramasa puya kata rechik niyar masa puya kata irechik tayo limao ko siya me Irail sansaloh kesikesihnen wasao siya sa tama ra pan wiya ayech mana ka priyamen ba Mour Nan lugo pachapach dengan Ringlen nanar masa puya katar ko wala po ichichiyak tiyan nan puel mana ka ko masani yung Irail tama kumail Raprarapahki me Mour Nan Pwungen me Melahr kan klang ako siya me Irail Raparapahki aramasa men me Mour Nan Pwungen me Melahr kan mech me wewe me Nan Pwungen
Mwen Nein-Aramas kay me kareta ram inanen masapwaya kata melele. Pwede Christ sa war gachmo. Kilang imen purang kakela kay yuk sa uchukwach kan pakabay ma komen na biniyang kilkilang life watch ta komen me pambil tauta kay yang kasi menindang me. Akasampal tama ka kagin Raparapahki. Ela mwen kabiliyang tuwa chali bukach me mia surprise na namno. Ika me ela me ele mwen song you pil ka kuya wiyang akakachepil wiya broken relationship relationship kakachola ta ele mia aramasamen makakasampal ke me mesang ta ele mwen kapil lusang am tato ko Raprarapahki wiya pen kan ja kan it was a solve situation or the Dahme kaban we up and kan tiar pasapang ben wasao alam mo in kabil tuwe che lipukach me kolo Raprarapahki kalapen Christ nan Pwungen me Melahr kan ramimi wasayo me resource ko neng wasasapung ele kilang me chocho me kin tuwe che me coach kan wiya wiyang Irail or kin bil Raprarapahki wiya pen solve the wiya pen apali Irail Irail tama ramimi lala prapilkin kola wasa me socho pung tuwe che kola Raprarapahki wasa sapung kin Raprarapahki anu mo insakaw kak Raprarapahki ren aramas me sapung Irail aramas kan me bilkin kawit kin Irail wiya be sapung bilkin Raprarapahki nan sangon tuwe che men kasali labe imen indang ugriye me kasugak tiar kasogak tiar nan tama kan nimen kasogak tiar nan wasa makakola yen kasogak tiar nan ren kambaka bam lap sabungan kilang niyan sumarakolo mimin nan Pwungen aramas Melahr ko wasan kawit kasale yung chain me resogak lang ata kalapin Christ pwede kara mimi nan sousowo uksarawis chome sanime Christ pan Christ kasale yung Irail me aban sertu Mour Nan sidu aban yasata Mour wasa cha kasale yung chay Mour Nan sidu mapinwach kola songon kaya kalaban Christ kamba ko pa yiman intang tama ka kotru sa uchukwat yawasa makamimi makasoche tiar insana mo ko soche tiar pasabang bantama ka kotruan iman intang kamimi wasa sapung alam mo yung kapiliyang Raparapahki Dahme Mour Nan Pwungen tama Melahr tama ayo rala pa ko sa iya Raparapahki Mour Nan Pwungen me Melahr imenindang kanana kan sohte ito kanana kan koto kilang no makomen makotru kapal yu kasalaka koyi sanglale kaganahan ki kapil masapwaya katarta kapil tuwe che di bukat me masapwaya kata kowalap so sila tarapan mo ya ichichi ak tiyang nan pwede kamba ka ba imenindang kume wasama kamimiyan kanana kan koyi sang kanana kan tuye sang nan sousowan kanana kan tuye sang Christ sower mi nan sousowan Christ sower mi wasama kamiyan ima kareta ka solar ka kaysang nan tama kamimi lala ikin kalap kilang Irail aramas Irail aramasakan niyan so me aramasamen kin sopay kapal de sopay broken relationship icha maragan ko siya kodok cha sakaw kodok cha kolame kan baka ba imen intang makomen me yang sopay sang bukat komen me yang mimin ang sangon Irail watch imen intang kasoche kak tiar kasoche pan tiar insana mo makaban mimi cha wasan ela Raprarapahki selier kasong selier sangon men kalichop ta kasong song chocho kasoche tiar no imen intang ucheme Raprarapahki wasama Raprarapahki yan Raprarapahki wasama Melahr kamba ko ba imen intang soji kuwach tayo kata yang kaanan kan kotong wasame Christ kaunopadahr kilang kasojo kak tiar tama Raprarapahki yan nan tama nan men kalichop tam song chaykan alam mo yung kamani takaio sa ibang tiar ya tayo sa ami imanintang asojo mi wasan ayasatar asower mi nan sousowo Christ satar amen kaping ko pweki kak yang
papa coach men me yasata sang mela kilang ke sambalin nan wasat me pongita pwegi iwasa me ke yu ke sambal ke wasat makchel ban check nan puksaraw isang nan pugen genesis ko to lel nan kateta kap so cho wasayu me ko seya me Irail aramas intant kay nan kateta meron makchel ban check meurin Noah uyata warim Noah penini pitsang nolik labalabo. Puksaraw me sanim. Noah sojo pitsang mela. Noah lelong mela. Noah mela. Tebi chow ya namarki labalapmen. Namarki kommat. Puksaraw me sani. Cheban watek story in tebi chakoto wasame uti ye wasame. Anso me tebi mela a story uti wasa. Salomon uya ramas dalokong men. Joshua uya sombe kommat men. Puksaraw me sani me. Makcheban watakaray story in right. Iwasa rakoto. Aray store huti ni yan somara mela. Tami kaping pongpongwach may bonggita wasa pwegi. Wasa magchale ke peneye. Christ kaleb mela o pewete mela. Puksaraw me asanime. Christ pewete mela o yasata Mour Nan sidu. Kila magchayban check nan wasan kawait koti nani rechikichik wano ako siya sawar kachme. Chekesin kaya sata sanger mela. Ari tame ke sambal ke pwege nani rechik lima ko saya me libukach re miminan sousowo tamaruya re sansaloh re inanen salota kawala pugita tame kare tar salota re manokela tame Jesus petanki yung Irail alam mo nga banta tame re manokela yawasa me ko saya me manokela irechik wano kasale yung chain me chon lang ba sa niyang Irail sower catchmatch ekechin kaya satar chamanta tame nasa niyang kumay niyan sume kech nan kalili kilang yei kara pe wach puin wach mas pwenge pwek re manokwela tame Jesus nasa niyang Irail kilang Mwen bak chocho ka bilgin manokwela en kocha ino yung ima kara ta ka bilgin masapwaya kata ta ka bilgin so ja pake won kocha ino masa nime kan masapwaya kata uksaraw masa nime kater masak coach ken masa ni kater masak kilang niyan so mi Irail men Israel kan silok sang na nisip kola nan sapwen ino uksaraw masa nime del wasayu ni seto me resopela rakelang sete o resopela muri rakelang imunchi kokoto niyan so mara resopela coach tama coach masa ni kumail ter masak pag may so jabang prank lang Irail ram kilang imenindango gre me makareta masa puek pan lalukche pueki am manokwela en kocha ino bonum no makareta kaban kaken masa puek makaban kolino en coach socha mekoch kaban masak pa socha pakayo kauno ino kiyang ukan masakata socha pakayo kauno kosuya kan masakata tama ka sobay wagin kosuya kelail komat pues tama ka sobay ramo ka sola bang prank makareta libu ka chama sa puek katanen irechik wano puek chon lang prank ko siya chamanta tame ko siya ang kumain riye kam baka ba isa uchi kuwach makowa men pilmiminan kapaliyo me kachangalar lalo chamanta tame kauno inoki yang kilang alam mo in kabil so pa isang yung makabil ikamela magchay ko Rusian mimimo sakset kichal so pa isang yung aleta chel kakan change so ba itong kauno kilang kauno uya song yung nan ngay ibang ko siya kauno uya song yung nanay Mour makaretay so betong kauno melel is kay dani bilgin miya pak may bilgin luwa chala tami ka sambal ko pwegi ikin niyan so may bilgin luwa chala bilgin purang so betong kauno o ibilgin so beto learn sang nandame pwegi so je meko chika kuya po yan gagan kasabal ki yung kauno tuwing sapol ng kalangan po na ay Mour ire chikuano kasala yung chay men di ako manokwela tame Jesus masani pwegi Jesus masani me niyan so mara so pilang chemba sarawyo Jesus masani me iban kamoreti o iban purang kawata Mour Nan sidu Jesus kuskusiya wasat me paluara ban ime ko siya nang rejik sidu Nein-Aramas ni irejik isu Nein-Aramas pan bengla ren metipanakan o kalopula o apan yasata ni kesduwan ran Jesus kuskusiya pan kaya sa tasang paluwar nan sousowo Irail aramas pugat resoje
resoche aleti Dahme chisesen mamasani ikamela me imak chai bilkin miski ya ke ibak pwegi chai chukun aleti nang nanchiyang kan kakan aleti revelation pokater tu eche li pukat me manokwela o tama puksaro ka sale yung chena ni rejik limao nan wasang watawat wat merakola o rapaki wasame me Melahr kan mimilal tu eche remime nan wasame sapong kaide ni wasarapan miyemo irejik walu ko siya Irail ap chamenta supplement Jesus masan ko o puralang sang ni sousowo kala ra manokwela irejik walu ka sale yung chena Irail ap chamanta cholong ko siya chamanta tama endang kumain irejik walu ko siya me Irail ap chamanta o niyan sumara chamanta Raprarapahki ni sousowo ap kola kaire ki is me ekameno purla o kaire ki Irail wan paron ko wan paron ekamen tame ekamen ko pwegi puksaro masani me Judas Irail me ekriyamen o Judas Judas Iscariot Lucia Melahr ima kareta Irail me ekamen me mino wasao maingo tame bil ka sambal ko wasat pwegi niya chailban check ma wasaksech epil ka sala yung chay sawan Mour Nan ria wasat kayo Mour Nan liya ka tame ka sambal gi Mour Nan liya ka tinyan so mara kilang witness tame uyo puksaro masani mara kola o pataki yung is Irail me ekamen o is me ekamen ye Irail wan parano ko wachay ban check na nirejik walu tuwaw ko di entame Irail chamanda masen ko o puralasang ni sousowo re ap kola kaire ke me ekamen o meche ko korosong me uyawiyang railero yech marendia ko Mary men Magdalene sohrahn o Mary in James Irail o li ekay me yang rail kaire ko wan paron ko tuwen mapukach ira chiki isa kayo ko siya me wan paron ko apuya ke rompukach ko sa Nein-Aramas saliel kay yey mer soche man kamelele ke liya ko amen kelang kasampal Aramas kay me ititawan Christ Aramas kay me rongorongon Christ sa pata Aramas kay me kilkilang manaman apni yan so mararong ko sa budget resoche kamelele resoche kamelele wasaje ko siya me niyan so me liya ko ikamele me puin mo chre rong Jesus e patang me iban kamoreti chen baswot murin ran si du iban preng oneta sapan niyan so me sang what wiyawi resoche kamelele kelang aga sambal kechail miminan nan nan Irail yume me chocho menitawan Christ apramen kelang mas manaman umona raiban moket ramen kelang Christ eban wiya song yun anaray no poren ka kamelele melel yu ka anana kelang song yun anum no niyon pertan mensa ngasingak makay siya singang kiyan soche ichar en wiya men katete yung soche ichar manaman me chocho soche yang kono marain kapun rango kowa ka perta ka kelay melel yu ka bilanana kelang eu manaman liki alam mo yung kapilkak tuwe Irail wan paron pukat mera kilkilang manaman rakilkilang song kan yang i Christ apni yang so me rarong ko sa budget resoche kamelele kelang akasampal tama wasan ka waited ka sa layang chay pwegi Jesus kalopu laran silu esa ikpilal rana kay yet Irail me yang i Christ kilkilang manaman resoche kamelele resoche kamelele akasampal inanan kasampal achay wasan ka waited puksaraw masani me Irail ko me kilkilang manaman Irail ko me tama resoche kamelele resto niyan so me libu kat kola o ko sa yung Irail tama reklang wasa aja kasala yung chay maresto kamelele ela mo in pwegi liya kay me ko sa yung Irail i maresto kamelele yaki erinani rejik tuwaw i me ko sa iya me ya rejik tuwaw ko ti ko sa iya me diya ko purala o ko
Kasi yang wan paron ko resto kamelele. Peita kiu me bil men bokata. Tama kareta li me wiwiya. Lo krong watch. Aya yai all ya all an so. Ya all ako me kareta li bukat me wiwiya ka kasi. Pui kamelele magcheban watak puksarawi all chojo me Christ kamawi ala. Ya Irail. Tama resoche yang mi kenin sousowo. Tama resoche yang ko kilo yang kilangada ben Christ. Ter soche ko la wiya me ko ni sousowo. Ya all maskun me Christ kamawi la. Tama yai an so. Me dia kay me ko la kiyo lo kiseli ya satan Christ. Ya wasa all pukat mimi. Kelang Amen. Aga sambal buat. Tami ka sambal ko wasat po Irail ko me yangi Christ kilkilang manaman tamaruya Irail me so cha kamelele. Tami liya kat songon ko siya. Eri nan rechik isa kriya ko siya me. So teacher hutache so cha me ko me. Teacher hutache changa sousowo. Pedolong ala o sohte me kilangada. Pues luko kaselel coche me onon wasakis. Apurala ni imo purpuriya mo ikitama wiya rech. Kelang puksara mo masani me. Irail wan paron karawiya momot wasao. Ela mo rabil papa cho but Jesus aramas men merahan lari yang son par yang kalopula or resareptir. Puksara mo masani me Irail me eko tama rawiya momot wasao. Kal como tame liya ko kasi apara ko say wasa cha kasele yung chame rawiya ko say naramas salir ap tame kapeng Mour Nan mana kapamen yei teacher tame kapeng Mour Nan teacher wega ma che ban check ran sidu sa Melahr teacher ka mam kila Christ ap tame wasa cha kasele yung chame ko say ame teacher eso cha momot o uta o changalan sa uso riye kam bako pai wasa makamimian imenintangu kanana kan tuwa teacher kata tuwa Irail wan paron kamenome eko no wiya momot cha wasao kal kamorong wach kana kan uta tuwa teacher uta o changala kana kan uta o changatong Christ o jikwa uta kota yang kamelele yasatan Christ po yei chame yasatan Christ me kasale yung chay magchel pumpungi kocha men me Mour Escho Melahr Christ am Mour kapingi yang kaunopadahr yang pumpungi coach men me Mour kaiten coach Melahr men kareta na ko men mebil kiniyang kilkilang manaman tagapil kiniyang sansaloh ya Mour katutuwa chi menintang kanuta kate tuwa chi Irail me chi kamo ya momoto so kamelele uta kola uta sang wasakamien kola tuwa teacher uta o changala kilang kaban kilang kaunopan uya me ko chna no ari so chicken ranwa chi wasak set me imen brang kakala ka kanu kamba kadai isto we kita me ka kamelele isto we ki elemen kabil ka so cha kamelele ta me ikos ko siya ta kabil ka kuwang data am pilipili isto ka so cha me ko chika ko se I cha me ban ko siya me ngay ikamelele me I'm serving a God a living God he conquered death he's alive and well kareda riya imenindangug me makowa men me mimi nan statue makasalar ka tuwi sang loale imenindangug uta tuwa je picture me uta sang wasame mimi lang coach and second chance teacher ka mam kila Christ niya so me puksaro masani wasat me uta o changalo kilang puksaro masani makaun na tatong ke teacher loud kaun inen tatong ke teacher loud magchayban check nan pugan wiwi ako wala puksaro masani me teacher niyan so me kin halu ngana kin kamawila aramas ngana kin sayra ramas so ma rakin maula kara day menindangog sa ujugot mako men me changalar wasang me kamimi imenindangog kamimi nan wasasapung Raprarapahki dame Raprarapahki pasa ben am problem nan wasasapong kawiya momocha wasan kasocha mokit kasocha kamimi wasan socha kamelele imenin tao makaban mimi wasan socha uya meko kaban tutuweche
kam do ka pai pen kaira la sa uchi kuach imen purang ka purang kete raba kita me Mour Nan Pwungen me Melahr kan Raprarapahki kita me Mour Nan Pwungen me Melahr kan maka men raba ke Mour kana na kan kola Mour ya Mour wasat ka sale yung chay so ni sakpai wono Jesus masani me hal melen Mour makomen me yang Raprarapahki halen peren komen me yang Raprarapahki ya melen nanam Mour komen me yang Raprarapahki Mour imen indang me Jesus Christ kaleb o Jesus yasata sanger mela o pwohtik mela makapan may tong Christ am Mour so chukwach imen indang me mela so chapan wiya me ko chlaut nanam Mour ko aramas men maban so masak mela ke so chapan masak me ko sumo pan laluangu ke so chapan masak pwekita kapan kesikesihnen ta po sabon men kauno ino karata kamba ka bai so chukwach isto men moita ngan so wach en tawli yikcha po isto wewe ki chasto wewe ki murin match tamak chaban doyeng murin match kaita racha po ki en kauno karata kamba ka bai so chukwach mo nei ban kairala ai sawasin so chukwach ai men kchan eupen o kapakap ye kapakap wach me wianan parkit November walu en parkit tuwap kit wisak walu ye kapakap wach me bin men euki yangu o ye kapakap wach me wiya sang ran no lel ran wach isai koluki la pilipil me wiya ata sai koluki la mekoch o kapakap wach men gan wiya kaiden kapakapin pagan yang alayo momotso ta kapakapin gan yang alayo pelien lamalam kapakapin ko yang Christ na Mour puksara huma sani me Irail kan me duka yang Christ na raimo Irail mapan han ke Mour so chuka kareta eka sambal kater moitong so chukwa chentawli yu so wewe kita me ko tru kan pakabay ichme yesame sabul men kaun masen on kowe pedolong kareta kater moitong ay so chentawli yu pagase sitame makaban ka purang han kian so mau to wachme kareta makowa men me ana kauno nanom Mour imen kan yangie alasang yani ban uya kapakapoch wiya ni muya ka peinam kaiden hai karata chayo pen kapakap iban leader chanan kapakapoch kalangan en komu main coach kaping giyong komu melet sapul mo mimasen main sam ko to ban kupromu waya kata mangay ramas tepanamen peke komu yen kachin nangki yong ye ay sapungkan siwa coach pil luka komu yen kachin kachlong nanay Mour wiyakin yela aramas men me kommen yen wiyal siwa coach luka yen komu nanay Mour wiyakila komu ay kaun o ay son komu siwa coach kapag katawan komu ay Mour pagpagicha may sam komu yen kachin ye yang ye so wasay may sam kalangan kiyang komu sa parmo mimasen mayroong pong watch may sam kachlong nanay Mour o tatawang kiniye o so wasay yan ang isang karusiel may banuya sang match pilpan kukola cha amen chalo bano kapakap kairala cha el benen so chukot siwa coach sa kalangan kiyang komu mela lat pidiyang pongpongi coach men may sam manaman coach men limpa coach men me yasata sanger mela may sam kasale yung git me sa pongpongi coach men Mour na hat coach am Mour may sa kalangan kiyang komu yat kaklukur yung marwach ye Jesus Christ marwach me niyan so masakin kosuya kan kamawi la so ma sa mario makin bring healing po nach Mour mario makin kiyang git kapay sa mario makin kiyong git song koros masakin hanana sa siwa coach kapag kiyang komu sabon mo mimasen masabilew ko ben pongbong watch sa kamela masabon mo mimasen panpat na Mour naman naman kit so chukwa chikalangan kiyang komu melen Mour Irail kan mapiliang rong sapul mo mimasen sa pagpeniran kachin kapse chiki pain kawasak masen watch na ray mo patukuti masen watch na ray mongyong por en kakan kair to wiach men kaskulong na nach Mour sam kalangan kiyang komu melen page watch Irail kan mapil kan papali page watch pagpagicha komu yung kachin so si Irail
kalau tela wisdom, understanding, knowledge may sam. Kapag kiyang ko mukichan karusian, kalangan kiyang ko Mour in Irail kan mabil share moy, Irail kan mapan bil koto share la kampali, may sam pek pekicho ko muyen kachin pwil, right message na rai Mour may sam ran kagan koto bilew kiyang kich kan mapan bil rong sang lakap ko. Kalangan kiyang ko ang sumawakset, kalangan kiyang ko son karusian may sam, sa kapromong ko kaping kasabal kalangan and promong ko Numarwa ci Jesus Christ me seperti o peke me pukach koros cer koros ko saya. Amen. 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 Kalangan ng karusian, sujuk mga karusian.